Yes, ibihe byiza rwose gitondo cyiza kuri mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nongere mbatere yambu kabisa aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, birumvikana muri Afrika hakurya y'inyanja ngari. Mube tayari dusangire aya makuru agezweho muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 6 z'ukwa gatanu 2026, na makuru tugiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turahera murasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Indirimbo Tombe yongeye gucurangwa mu ntare za Sarambwe. Biravuga ko uduce twinshi two muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe M23 yatwigaruriye. Ndaje mabwire buri kimwe kuri aya makuru 5 kuri 5, ariko kandi n'imirwano yasize mu by'ukuri koalition ibabaye bikomeye inasiga abaturage benshi bahungiye muri groupement ya Walowa Rwanda muri teritwari ya Warikare. Ndaje mbabwira uko situation imeze. Turanyarukira muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi muri axe za Uvira, ahaturutse amakuru akomeye cyane mabi cyane ku bazalendo Nyirantarengwa. Itegeko ritanzwe, turaje tubabwire ibyari byo muri aya makuru. Inkuru mbi cyane ku batuye mu Minembwe ahitwa Bibogobogo mu misozi y'Umurenge, aha hose muri teritwari ya Fizi. Aba baturage bamaze iminsi batangarijwe ko bagomba kwicwa nyuma yuko bavugwaho gukorana n'umwanzi cyangwa se gushyigikira umwanzi. Udahagarika ibyo bikorwa ngo agomba kujya yicwa. Nyuma yabyo gato, nyuma yuko hatanzwe iri tegeko, habayeho guhamagazwa abayobozi b'amarokalite muri ibyo bice. Turaje tubikomozeho tubive imuzini muzingo muri aya makuru. Hanyuma turanyarukira Kinshasa. Joseph Kabila bamuhagurukiye kumwica nicyo gikenewe, nicyo ngo kigomba ko gikirwa mu bikorwa. Bigenze bite? Ibintu byo ndaje mbabwire. Ari kwitwa ngo umuhungu wa Perezida Kagame ngo kubera amazuru ye. Turaje tubikomozeho. Hanyuma indi nkuru turebera hamwe iri guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nibiri gutangazwa byakozwe na M23. Ibi nibivuzwe na Minisitiri w'ingabo za Kongo FARDC ariwe Guy Kabombo Mwandiyavita, wavuze uburyo M23 yabavangiye ku buryo bukomeye. Ndaje mbivi muzini muzingo. Indi nkuru tunyarukiramo cyangwa se turebera hamwe ni inkuru ituruka mu ntara ya Chopo y'uruzinduko rwa Jacques Nduru Charigonza rwari rugamije iki. Turaje tubikomozeho muri aya makuru. Indi nkuru mbabwiraho ni bitangazwa n'uwitwa Colonel Ngoma Nzito muri Uvira, birakomeye cyane. Turagaruka mu bice bya Goma mbabwire uko situation imeze. Ahangaha naho hatanzwe itegeko, ni itegeko ritanzwe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa AFC M23 ariwe Bahati Musanga Erasto. Ndaje mbabwireho muri aya makuru. Turanyarukira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye uyu yabwiye abarundi ko rwose hari icyabagaya. Ndaje mbabwira icyari cyo. Hanyuma ariko ndababwira ko mu gihugu cya Uganda, polisi ya Uganda yafunze abanyarwanda 25. Aba barazira iki? Tubigarukaho muri aya makuru. Perezida William Ruto wa Kenya yatangaje ikintu cyaba cyiza ku bihugu byose bigize uyu muryango wa East African Community, cyangwa se ikintu cyaba cyiza ku baturage bose batuye muri EAC. Ndaje mbabwire ibyari byo muri aya makuru 5 kuri 5. Ndanyarukira hakurya y'inyanja ngari mbabwire ukwesurana gukomeye Iran na Amerika byongeye gukozanyaho bipfa umuhorahoro muze. Ndaje mbabwireho 5 kuri 5. Narababwira ingingo nshya 14 Irani igaragaza nk'izibona ko zagenerwaho mu guhagarika intambara hagati yayo na Amerika ifatanyije na Israel. Nyemerera mbere ko twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye, ubanza unkandira wa hasi handitse subscribe cyangwa sabone. Birasaba rwose kubikorana urukundo n'urugwirukana bishishikariza abandi muri kumwe. Ukande like tubone ko bikunda, utange igitekerezo cyangwa se comment, unasharinge usangiza abandi amakuru. Ibi byose ariko ubikore mu gihe nawe wumva wanogewe. Iyi ni Ibakwe Media TV. Ndifuza ko urukundo rwanyu rwose rutugumaho, hanyuma nanjye amakuru nkajya mpora nyabaha. Birumvikana cyane kandi abari amakuru y'ukuri azira ibihuha. Reka munyemerere duhere Igoma, dute twihutira muri Uvira naho turebera hamwe itegeko rihawe abazalendo. Igoma iyi ntabwo ari inkuru ndi butindeho, gusa n'ubutumwa bugenwe cyangwa se bushyizwe hanze. Guhagarika ubutumwa ndetse n'inama zifite ishingiro ry'amoko, ibi birabujijwe mu matwari ya M23. Ibi birabujijwe mu matware ya M23 AFC. Ni itangazo rishyizweho umukono na Bahati Musanga Erasto,
ni umuyobozi bwa AFC M23 Bahati Musanga Erasto, ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa AFC M23. Ubuyobozi rero mu by'ukuri ku mugoroba ku itariki 5 Gicurasi nibwo mu by'ukuri hatangajwe ko ngo hagaragaye ubwiyongere bw'amatangazo n'imvugo zishingiye ku moko ku mbuga nkoranyambaga, ngo ndetse bigaragara cyane cyane no mu nama zimwe na zimwe. Ubwo rero izi nama cyangwa se ubutumwa bigomba guhagarara mu gihe ari inama cyangwa ubutumwa bushingiye ku moko. Iri tangazo rirabuza burundu igikorwa icyo ari cyo cyose, ubutumwa cyangwa gahunda bishobora gushishikariza urwango rushingiye ku moko ku butaka bwose birumvikana bufitwe n'ubu buyobozi hagamijwe kurinda ubumwe n'umutekano w'intara. Rinihanangiriza kandi abantu bose gukurikiza ubumwe ndetse n'ubworoherane no kugira amakenga, rikavuga ko hazafatwa ibihano ku bantu bose bazarenga kuri aya mabwiriza. Ni ukuvuga ngo kirazira kikaziririzwa gukomeza gushyira imbere amoko mu bice bigenzurwa na AFC M23. Iri tangazo rigenewe abagifite iyo ngengabitekerezo, iyo ideology, bumva ko bakora udutsiko bakaganira, ariko ibiganiro byabo bikaba bishingiye ku moko. Ni icyaha gikomeye cyane M23 itazigera itorera cyangwa se ibabarira. Ni ubutumwa nari mpereyeho mbere yuko ninjira muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Uvira, ahari guturuka amakuru akomeye cyane, ariko amakuru ahari ni menshi kuri ubu kuko M23 yongeye kwandika amateka ku mirongo y'urugamba. Mu rugamba rwamaze iminsi ibiri, ni kuva ku wa gatandatu kugeza ku munsi w'ejo, byamaze kumenyekana ko M23 byarangiye itsinze icy'umutwe. Mu by'ukuri aka kanya amakuru aravuga ko FARDC, Wazalendo ndetse na coalition muri rusange bari kurira ayo kwarika bijyanye n'uburyo batakaje muri urwo rugamba rwabereye muri teritwari ya Karehe. Muri Kivu y'Amajyepfo ndahera ahitwa Uvira, mbabwire amakuru atangajweyo ndetse yihutirwa cyane. Bivugwa ko ni ubutumwa butanzwe n'umwe mu bakoloneli autoproclamé, ni koloneli autoproclamé wa Wazalendo yitwa Ngoma Nzito. Ahangaha kumva ngo umuntu afite ipeti riri hejuru rwose mu Wazalendo, wibaza aho yari kureye bikagushobera, ariko uyu yaje asa naho akebura Wazalendo. Murabizi ko coalition igenzura Uvira, ariko nabo ubwabo biragaragara ko hagati yabo bafitanye icyo nakwita urwikekwe hagati muri bo. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibyasabwe na Ngoma Nzito, reka mbivimuzi namwe mutanga ibitekerezo mukurikije ibyo yatangaje ahangaha. Yitwa Ngoma Nzito arasaba ko Wazalendo bukuri, kuko avuga ko hari nabi binyoma, hari Abazalendo bishushanya bipretendinga nkaho bakunda igihugu, dore ko VDP Wazalendo ngo nabakunda igihugu kurusha abandi, ariko ngo hari abatari bo, ahubwo hari abari bo banyabo. Abo banyabo rero nibo Ngoma Nzito mu by'ukuri avuga ko bagomba kuguma muri Uvira, ndetse mu by'ukuri yabishimangiye avuga ko nta kindi mu by'ukuri gikwiye kuba cyakorwa ahangaha. Icyo yavuze cyangwa se yatangaje Ngoma Nzito, umwe mu bayobozi ba Wazalendo, yasabye ko umujyi wa Uvira cyangwa se muri uyu mujyi wa Uvira hasigara gusa abo yise Wazalendo bukuri. Ashimangira ko abiyitirira iri zina Wazalendo ariko batagira imyitwarire myiza bakwiye gusubira mu mashyamba cyangwa se bakava muri uwo mujyi wa Uvira. Yabitangarije muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo mu gikorwa ngo kitabiriwe na Jacques Kongolo, n'umuvugizi wa Perezida Felix Tshisekedi mu by'umutekano. Uwo muyobozi yarasoje uruzinduko yaragiriye mu duce twa Bibogobogo rugamije gukangurira abaturage gukomeza gushyigikira leta ya Kinshasa no kwirinda gufasha imitwe yitwaje intwaro itemewe na leta. Hanyuma mu ijambo rye uyu Ngoma Nzito yagaragaje ko hari igice ngo cy'abiyita Wazalendo ngo cyatengushye cyangwa se cyateshutse ku nshingano zo kurinda abaturage n'ibyabo. Avuga ko Wazalendo bukuri ari abaharanira umutekano w'abaturage, bakarinda kandi bakubahiriza uburenganzira bwabo, mu gihe abandi bashinjwa ibikorwa byo gusahura, kunyaga ndetse no guhungabanya umutekano n'ituze by'abaturage. Ku munsi w'ejo nababwiye umuturage wa hariya Uvira wiciwe muri Uvira, umukobwa w'imyaka 17 gutyo, namubabwiyeho nabwiye ibikorwa by'ubusahuzi bikorwa hariya muri za Kavimvira, hano mu nkengero za Mere de la Ville, uburyo birirwa basahura abaturage babatega amambushi nkaho bahanganye. Bivugwa ko rero uyu Ngoma Nzito aravuga ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bitari mu murongo wa Wazalendo, ariko se ko kuko
uko ni ukuri atangaza. Mwibuke ko aha ni pretending cyangwa se guverinoma Kinshasa yatangiye gusa nkikora ubukangurambaga bwo gukundisha abantu Wazalendo na FARDC, nyuma yuko byagaragaye ko igikundiro cyinshi muri intambara kiri ku ruhande rwa AFC M23 ndetse na MLDP twirwaneho, kuko bigaragara ko aho Wazalendo bari abaturage baba basuherewe, M23 yahigarurira ugasanga babaye up cyangwa se batangiye kugaragaza geste zo kubishimira cyane. Ibi rero Kinshasa ngo babihagurukira bavuga bati icyo twifuza dushaka nuko abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa noneho turinde umutekano w'abaturage, tukabuza cyangwa se tugatuma hatabaho icyangiro kuri twebwe ubwacu. Ahangaha ni muri Uvira, ni byatangajwe na Ngoma Nzito, ntagira ngo dutindeho. Ibyo bitangaje ari kumwe n'uwitwa ngo ni Jacques Kongolo. Uyu Kongolo murabizi ko aherutse mu Bibogobogo mu minsi bishize twabigarutseho, ndetse no ku munsi w'ejo twavuze ku byo yari yaganiriye n'abaturage bahariya, ariko nabo bamugaragarije impungenge ndetse n'uburyo badatekanye biterwa n'ibikorwa byabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Bakavuga bati noneho uyu Kongolo ubutumwa yageneye abaturage bahanga yavuze ati mushyigikira umwanzi, ariko igihe kirageze ngo mugandukire leta. Nibitaba ibyo hari uburyo tuzagenzura abatashyigikiye cyangwa se abatari inyuma ya leta, bizatuma abo bantu tuzajya tunabica. Ni itangazo ryashyizwe hanze cyangwa se n'ibyatangajwe. Noneho nyuma gato yuko Kongolo avuye ahangaha mu Bibogobogo n'iryo tangazo ritanzwe, nshuti bavandimwe, ndashaka kubabwira ko uyu Kongolo nyuma yuko avuye ahangaha Bibogobogo, hahise habaho ikintu gikomeye cy'ihamagazwa ry'abayobozi bo muri biriya bice, bahamagajwe ahitwa Ibaraka. Ubwo rero nyuma yuko uyu Kongolo avuye ahangaha muri Bibogobogo atanze ubwo butumwa bwahabuye abaturage, habayeho ikintu gikomeye nakwita giteye ubwoba cyane. Hahise habaho guhamagaza ibyikubagaho abayobozi bahangaha. Aba bose rero cyangwa se abayobozi bahangaha mu Bibogobogo bose bahamagajwe ahitwa Ibaraka. Nicyo cyishe nyuma yo guhamagazwa kw'abayobozi, nicyo ngira ngo mbabwire cyangwa se mu by'ukuri mbamenyeshe. Namakuru yizewe ahari muri teritwari ya Fizi avuga ko abayobozi cyangwa se abashefu b'amarokalite bahangaha bahamagajwe mu buryo bwihutirwa cyane Ibaraka. Aha ni umujyi ufite uruhare rukomeye mu miyoborere n'umutekano w'aka karere. Nk'uko aya makuru abivuga, aba bayobozi bahamagajwe n'ubuyobozi bw'inzego za gisirikare ku rwego rwa region, aho bivugwa ko iki gikorwa cyateguwe na komanda region afatanyije n'abayobozi b'amagroupement. Ibi rero ngo bikagaragaza ko ari igikorwa gifite uburemere n'inyungu zihariye ku mutekano n'imiyoborere y'aka karere cyangwa se y'aka gace. Kugeza ubu impamvu nyakuri muri itangazo, impamvu nyakuri y'impamagazwa yo guhamagazwa kw'abaturage ntiratangazwa ku mugaragaro. Icyakora amakuru yibanze cyane remeza ko abayobozi bose bamaze nyuma ko bamaze kugera ahangaha Ibaraka, biteganyijwe ko ngo bagirana ibiganiro bishobora kuba bifite isano cyangwa se tanye isano n'umutekano, ubufatanye n'inzego za leta. Ari nabwo butumwa uyu Jacques Kongolo aherutse gutangaza avuga ati dukeneye urukundo rw'abaturage kandi abatazatugaragariza urukundo bazicwa. Ndetse ubwo abaturage bagiye noneho abayobozi ngo bagiye guhabwa ubutumwa bagenera abaturage, bakabakoresha inama bakavuga bati mukunde guverinoma, mukunde leta, ndetse banatangaza uburemere bw'ibihano bizafatirwa abazagira gute, abatazagaragaza urukundo ku ruhande rwa abatazagaragariza leta urukundo. Ubwo rero birumvikana ko ari ibintu biteye ubwoba cyane, ndetse abenshi batangiye kwibaza batese ubundi ubwo hazaba gukunda leta kakanya umuntu ugejeje imyaka 70 atarabona ineza ya guverinoma, bizagenda bite? Azakunda leta te? Niryari atazigera yumva yifuza ko M23 cyangwa se MLDP twirwaneho bigarurira ako gace? Byabaye ihurizo. Hari n'abavuga bati wenda tuzicwe, ariko ntabwo tuzigera dushyigikira leta kubera ko ibyirimo idukorera na kamaramaza. Biteye impungenge cyane. Turi kwihuta cyane, nimyemerere mbabwire ko urugamba rukomeje kandi rukomeye hagati y'impande zihanganye, M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo. Umujyi witwa Cushunguti ni umujyi ukomeye cyane muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo, wigaruriwe na M23. Ibi ni byo twabigarutse ku munsi w'ejo, ariko intego y'aya makuru mu by'ukuri iki gitondo ni uko amenyesha byose byiriwe bivugwa mu karere k'ibyaga bigari ndetse no muri Afurika no hakurya y'inyanja ngari,
kugira ngo abacikanwe bumve ibyari byo. Gusa haje n'andi makuru asa nk'aho ari rezilita nyuma y'iyo mirwano yabaye, bivuga ko ari imirwano yatangiye ejo muri tariki 3. Ni imirwano yamaze iminsi yamaze amasaha agera kuri 56, ni ukuvuga ngo ni iminsi 2 irenga. Noneho ikivugwa ni iki: amasasu y'imbunda ziremereye hasi ku butaka Wazalendo na FARDC ya Koco bahatana na M23 ahitwa Tushunguti. Ariko kandi no hejuru mu kirere FARDC yabonaga imisada y'amadrone yazaga irasa ku birindiro bya M23. Bivugwa ko ari imirwano y'igikoma abaturage bahangaha Tushunguti bahunze bakwira imishwaro. Abantu bari muri groupement ya Rwanda muri teritwari ya Walikale nibo badutangarije ko impunzi ziri kuva Tushunguti zerekeza muri iyi groupement ari nyinshi cyane, ndetse mu by'ukuri zihunganye ubwoba n'igihunga ku buryo budasanzwe, kubera ko ngo bahahamuritse babonye ibyabereye muri ibyo bice, ubwoba bwabishe. Muri groupement ya Rwanda by'umwihariko agace kitwa Biriko ni kamwe mu twakiriye cyane izi mpunzi zaturutse ahangaha muri Tushunguti, ndetse n'ahitwa abaturutse ahangaha Biriko. Mu by'ukuri biragaragara ko mu by'ukuri cyangwa se abaturutse ahangaha Tushunguti berekeza Biriko bahunganye ubwoba budasanzwe. Abahungiye ahangaha mu bice bya Rurambo ndetse n'ahitwa Kirambo ni benshi cyane. Amakuru aravuga ko abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bishwe ku bwinshi ubwo M23 yinjiraga muri uyu mujyi wa Tushunguti. Iyi Tushunguti nagira ngo nyibabwire neza, nyibasobanurire. Tushunguti ubundi ni urana groupement ya Ziraro iri muri teritwari ya Karehe, nyine ni muri Kivu y'Amajyepfo, yegeranye cyane na teritwari ya Walikale werekeza muri groupement ya Rwanda. Murumva ko ari nacyo cyatumye wenda abaturage babona uburyo bahungira ahangaha Walikale, aha Biriko, Rurambo ndetse na Kirambo. Ariko iyi groupement cyangwa se aka gace ka Tushunguti ni nk'umujyi w'iyi groupement, ni nka capitale y'iyi groupement. Yari maze iminsi rero nk'amezi 2 ifitwe na coalition. Aka kanya rero M23 yishubije ikuzo yongera gufata ako gace mu buryo bwakomera cyangwa se bwagoranye cyane. N'imirwano yaje isiga M23 ifashe Tushunguti. Ni Tushunguti kandi yafashwe mu gihe M23 aka kanya nkubwira ko imaze kwibwizaho uduce tugera nko muri 6 two muri teritwari ya Karehe mu gihe kitarenze iminsi 30. Mu minsi ishize M23 yari yafashe agace reka nkarebe, yari yafashe uduce twinshi muri no teritwari ya Walikale, uduce twinshi kabisa. Ngira ngo mu by'ukuri mbibutse M23 aka kanya iri mu nyungu zikomeye cyane, ifite uduce twinshi muri teritwari ya Karehe. Agace kitwa ejo muri tariki 6 z'ukwa 4 M23 yafashe agace kitwa Bishaka, ifata Chambombo, ifata Katare, Kafufula, Katanga ndetse na Kaziba two muri groupement ya Ziraro nyine. Hiyongeraho rero na Tushunguti, ubutombe niri kuririmbwa ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Murabyumva mute? Udutima muri comment bakunzi ba M23. Ubwo ariko kandi munatanga ibitekerezo no kuyari makuru turi kugenda dusangira. Ubwo ariko coalition nayo ntirarekera, kubera ko ngaho bipfira yatangiye kugenda ihamenya. Aho bipfira ngo hakomeje kugenda hagaragara, ni nacyo cyateye uruzinduko rw'uyu Jacques Chaligonza Ndulu wavuye Kinshasa yerekeza hariya mu ntara ya Chopo, hari Kisangani, mu nkengero za Kisangani. Uyu Jacques Chaligonza Ndulu yari mu rugendo rukomeye ngo rwo kugenzura neza no gusuzuma ibikorwa byo muri aka gace ka gisirikare ka 3. Umugaba wungirije wa FARDC ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi ari we Jacques Chaligonza Ndulu yageze rero ku munsi w'ejo muri biriya bice bya Kisangani mu ntara ya Chopo. Nkuko rero igisirikare cya Kongo cyabitangaje, Force Armée de la République Démocratique du Congo, uru ruzinduko ngo rugamije igenzura rikomeye no gusuzuma imikorere y'akarere ka 3 ka gisirikare. Uyu muyobozi kandi mu by'ukuri nkuko bigaragara ahangaha wa kabiri mu gisirikare cya Kongo yari kumwe n'intumwa zikomeye zaturutse ku cyicaro gikuru cy'ingabo Kinshasa. Yavuze ko urugendo rukurikira urundi yari yagiriye muri aka gace mu ntangiriro za Mata uyu mwaka.
mu ruzinduko rwe ruherutse yari yahaye amabwiriza asobanutse abakuru b'imitwe y'igisirikare cyangwa se imitwe minini ya gisirikare kugira ngo serivisi zikorwe neza. Ubu agarutse rero cyangwa se yaragarutse ngo kureba niba koko ayo mabwiriza yarashyizwe mu bikorwa nk'uko biteganywa n'ihame rya gisirikare byo gutegeka ndetse no kugenzura. Ubwo ariko bikavugwa ko yaterebiye rimwe akica inyoni ebyiri, bikavugwa ko ngo Ndulu Charigonza yaraje kureba uko ibikoresho ngo bizifashishwa cyane cyane ibyo hejuru mu kirere. Haravugwa drone zigera kuri 200 zimaze iminsi zoherejwe ara Kisangani ngo nizo zigiye kwifashishwa cyane mu kugaba ibitero kuri M23 buri no minsi bagiye kuba besurana, kuko bigaragara ko amasezerano ya Doha yo atagihanzwa amaso cyangwa se atacyubashywe. Ariko kandi bikavugwa neza ko yanateguraga yaganire n'abasirikare bari hariya ngo barashaka uburyo rwose baca inzira zerekeza Walikale bagafata ibice bitandukanye, n'uburyo hagabwa cyangwa se hakazwa ibitero bya drone hepfo muri Kivu y'Amajyepfo byo kwirukana M23 mu misozi yunamiye umujyi wa Uvira. Ayo ni amakuru nayo y'ubwino ari kugenda atugeraho. Kimwe mu bintu bituma drone zirasa M23 bikagorana cyane, inyinshi zigahanurwa cyangwa se zaho zifite nka misiyo yo kwica gushwanyaguza ibirindiro bya M23 bikabagora cyane. Nk'ubwo ngubwesho twababwiraga uburyo witwa Colonel Nsabimana yagize gutya akajya muri target ya drone za coalition za CH-4 ziriwe ejo wundi ku munsi wo kuwa mbere zimuhigisha uruhindu hariya muri teritwari ya Karehe, akaza kuzicika. Amakuru aravuga cyangwa se arahamya neza ko mu by'ukuri impamvu byagoranye cyane ngo M23 yamaze kwinjirira systeme zose cyangwa se nk'uko byatangajwe na Guy Kabombo Mwandi ya Vita. Yavuze ati M23 yamaze kwinjira itumanaho ryose rishoboka rya FARDC, ikigaragaza ko rero bizagorana cyane guhangana n'uyu mutwe w'intare za Sarambwe. Minisitiri w'ingabo Guy Kabombo Mwandi ya Vita yatangaje ko umutwe wa AFC M23 wabohoye cyangwa se washoboye kwinjira mu itumanaho ry'ingabo za FARDC. Umenye ibyo ziri gutegura byose ku rugamba, kwa ngo FARDC ngo irahiga ntambwe akakanya, ibyipanze byose M23 bimenya rugikubita. Niwe yo bicaye mu nama bakaganira M23 bimenya mbere. Ukibaza utese babimenya batereka turebe ibyo Charigonza yatangaje kuko biranditse aha ngaha. Uyu Guy Kabombo Mwandi ya Vita, minisitiri w'itangazamakuru, minisitiri w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yemeje aya makuru ubwo yaganiraga n'abadepite bagize komisiyo ishinzwe igisirikare n'umutekano ku bushobozi bw'igisirikare cy'igihugu cya Kongo. Avuga ko AFC M23 ifite itumanaho rihambaye cyane ugereranyije n'irya FARDC. Ati kubera kubura imbaraga zitumanaho mu gihe cy'ikoranabuhanga rigezweho, ingabo ziri ku rugamba zagize ikibazo cyo kuba umwanzi yarabonaga ubutumwa bwazo, bituma ibikorwa bya gisirikare bidashoboka. Umwanzi yubatse itumanaho rifite ibikoresho bihambaye rituma ashobora gutahura ibiganiro biba hagati y'ubuyobozi n'inzego ziri ku rugamba n'ingabo ziri ku rugamba. Iyi raporo ngo yateguwe n'iyi komisiyo ivuga ko Minisitiri Mwandi ya Vita yasobanuriye abayigize ko itumanaho ari ikintu gikomeye mu gisirikare, kuko iyo ritagenze neza uburyo uru rugamba rutegurwamo butagenda neza, ari byo byatumye FARDC itsindwa kenshi. Minisitiri Mwandi ya Vita yamenyesheje iyi komisiyo ko mu rwego rwo gukemura iki kibazo, leta ya Kongo yaganiriye n'ibihugu by'inshuti kugira ngo bihe FARDC ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho bidashobora kwinjira cyangwa se kwinjirwa na M23. Twihute cyane aha akanakongera ngo kumvikanye, tugaruke gato muri Kivu y'Amajyepfo bagiye ibintu biri gukorerwayo. Ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo amakuru aturukayo ni menshi bavandimwe, ndi kwakira amakuru menshi akomeye cyane. Ahangaha murabizi ko hari uburyo rwose ejo twishimiraga ko mu bice bya Minembwe hatangiye kugezwa imfashanyo, imiryango igiye itandukanye itabara imbabare itangiye kugezayo imfashanyo, ndetse rwose twavuga tuti kudeshapo kuri guverinoma Kinshasa kubera ko nibwo bwa mbere byari bishobotse nyuma y'imyaka myinshi ko abatanga imfashanyo binjira muri biriya bice. Ariko noneho ntabwo bashimwe kabiri, noneho ingabo za Congo FARDC ku munsi w'ejo zikora amabara. Video zagaragajwe ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri Twitter. Ibaze kubona ahangaha cyane cyane muri teritwari ya Mwenga umuryango cyangwa se itsinda MSF cyangwa se Médecins Sans Frontières n'umuryango w'abaganga batagira imipaka bagize gutya binjira hariya muri Mwenga bajyanye imfashanyo.
byagaragaye ko bagabweho igitero gikomeye cyane bagabweho na Wazalendo. Icyo gitero cyabereye ahitwa ngo ni Kalimoto, ahahoze ari ahantu h'imirwano cyane. Hari imirwano ni hafi ya Karambi mu bwami bwa Rwindi muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Ngo abakozi ba MSF cyangwa se Médecins Sans Frontières, abaganga batagira imipaka, ngo bari mu rugendo berekeza i Mwenga ahitwa Kamituga ndetse na Kitutu mu majyepfo ashyira urengerazuba bwa Buhavu, hagamijwe gusuzuma ibikenewe mu bijyanye n'ubutabazi bwihuse. Muri iki gitero rero ibyo bari batwaye byarasahuwe. Nubwo byari bimeze bityo ariko nta numwe mu bakozi ba MSF wakomerekeye muri bitero, kandi ngo bakomeje ibikorwa byabo by'ubuvuzi n'ubutabazi hano Mwenga bafatanyije n'inzego z'ubuzima n'ubuyobozi bwaho hantu ndetse n'abaturage. MSF kandi yatangaza ko iri kuganira n'inzego bireba kugira ngo hamenyekane neza icyo gitero mu by'ukuri uko icyo gitero cyagenze, ndetse no kurinda umutekano w'abakozi bayo, harimo no kubafasha gutaha amahoro. Uyu muryango kandi w'ubuvuzi wigenga utabogamiye ku ruhande urwo rwo rwose, ukorera mu nyungu z'abaturage bose, wemeza ko ngo uzakomeza gutanga ubuvuzi bwihuse ku baturage bo muri Kivu y'Amajyepfo muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urebye uburyo video yagiye hanze, ngira ngo urebye iyo video mu by'ukuri uburyo Wazalendo bari bashimuse, cyangwa se murabona ko bakozi ba MSF bari ku mamoto, Wazalendo babitambitse, ubona ko bari bakocinze n'imbunda bashaka kubarasa. Ukibaza utese ko babizi neza ko bagiye gutanga ubutabazi ku baturage bahariya mu bice byazajwe n'intambara. Niki gitumye batega imitego nk'iyi ngiyi abagiye gutanga ubutabazi? Ese ntawo miryango yabo barimo bakeneye ubwo bufasha? Wabyibaza mu by'ukuri bikakuyobera. Hanyuma ikindi twakomozaho muri aya makuru, ngira ngo tuvire rimwe mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Munyemerere tunyarukire ahitwa Ilubero. Abaturage barakaye cyane. Ahitwa Ilubero muri Kivu y'Amajyaruguru, mu birometero bike werekeza ahitwa Ibutembo, biravugwa neza ko abaturage bagaragaje uburakari bukomeye nyuma y'uko ngo abasivile babiri biciwe Ikimbulu bishwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Agahinda Wazalendo itera abaturage hariya ni kenshi. Byabaye ku munsi w'ejo ku tariki 5 Gicurasi. Aha rero ngo hafashwe icyemezo cyo kudakoresha moto zitwara abagenzi, taxi moto. Ibi byakozwe nyuma y'ubusabe bw'imiryango iharanira inyungu z'abaturage ni societe civile mu rwego rwo kwamaganishwa ry'umushoferi wa moto n'umugenzi bari yaratwaye bishwe n'abo Wazalendo nyine hano hafi ya Kimbulu nko muri kilometero 27 ugana mu mujyi wa Butembo. Biteye agahinda cyane ahangaha Ilubero, ibyabere bikozwe na coalition. Ahandi twanyarukira ni Masisi. Aha naho umusivile yishwe n'umusirikare wa FARDC ahitwa Ibushimo, ni mu nkengero za Pinga ya Warikare. Yakekwagaho mu by'ukuri, reka turebe ahangaha muri Masisi, ni umusirikare wa FARDC yishe umugore we. Bapfuye ikintu mbona kidasobanutse rwose, ni amakimbirane yo mu rugo bisanzwe, ariko yasize uyu musirikare arashe uyu mugore we, ndetse ahita afata umurambo wa madamu ajya kuwujugunya mu mugezi wa Mweso. Mwuka byaramwe, uyu mudamu yitwa ngo ni Munguyiko Kabilikangu. Bigaragara ko yishwe ejo bundi ku tariki 3 Gicurasi n'umusirikare cyangwa se n'umugabo we. Bigaragara ko barakimbiranye mu rugo, umugore arahunga ajya ku rugo rw'umuturanyi, umusirikare ajya kumukuza y'ingufu. Bigaragara ko ari gukangisha abari bahishe uwo mugore, abakangisha intwaro, amukurayo ku ngufu, aramuzana aramwica, arangije aramuterura amujyana mu mugezi wa Mweso ajya kumujugunyirayo, amukuye ahangaha Bushimbo. Bavandimwe, umurambo w'uyu mubyeyi rero wabonetse ku munsi w'ejo. Reka tumwifurize kugira uruko ridashira. Uri hose tese hafashwe izihe ngamba kuri uyu Muzalendo? Biteye agahinda cyane. Hanyuma reka nanone tugaruke turebera hamwe n'andi makuru. Ni munyemerere turebere hamwe byinshi biri gutangazwa amaginga ya mu gihugu. Tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi, aho amakuru aturukayo naho akomeye cyane. Perezida Ndayishimiye aranenga bikomeye, cyangwa se biragaragara ko atigeze mu by'ukuri, hari byinshi ari kugaya abarundi. Murabizi ko ejo twamubwiraga ko Ndayishimiye yabwiye
yashimiye umugore we, amuhaye igihembo gikomeye cyane ngo cy'indashyikirwa, bitewe no ko mu by'ukuri ngo yarakoreye abarundi buri kimwe gishoboka, cyangwa se yarabakoreye byinshi. Umukuru w'igihugu rero cy'u Burundi, Perezida Ndayishimiye, aravuga ko umushahara ahembwa ngo ari ntica nikize, ku buryo ngo utabasha kumutunga we n'umuryango we. Biratangaje cyane. Yabigarutseho ejo bundi ku cyumweru imbere y'imbaga yari yitabiriye ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo, byabereye kuri stade Ngoma hariyo i Gitega. Iri rero ni ijambo ryatunguye benshi. Mu by'ukuri mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda naho haraturuka amakuru akomeye cyane, ngira ngo turebere hamwe. Ubwo ariko reka mbanze mbabwire ko mu by'ukuri hari indege y'uwitwa ngo ni Jean Pierre Bemba Gombo, ni minisitiri w'intebe wungirije, mu by'ukuri akaba n'ubwikorezi muri guverinoma ya Kinshasa. Indege rero yafatiriwe muri Portugal nyuma yo kubara imyaka 19 iparitse ku kibuga cy'indege cya Faro, akanahabwa iminsi 60 ngo ayihakure, abanje kwishyura miliyoni y'amayero ntabikore. Iyi ndege yo mu bwoko bwa Boeing 727 cyangwa se ni Boeing 727-100 yari imaze imyaka 19 iparitse ku kibuga cy'indege cya Faro mu gihugu cya Portugal, aho yatangiye gutorera ingese. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ivuga ko ubuyobozi bushinzwe iby'indege muri Portugal bwari bwasabye Jean Pierre Bemba Gombo kujya gufata iriya ndege mu gihe kitarenze iminsi 60, ndetse akanishyura amafaranga ya parikingi yari imaze igihe ihaparitse, ndetse aho yagombaga kwishyura byibuze akaba miliyoni 1 y'amayero. Iki kibazo cyatangiye muri 2008, aho muri uwo mwaka Jean Pierre Bemba yaburanaga mu rubanza yari afite mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Ibiro by'umushinjacyaha byari byasabye ko imitungo y'umunyapolitiki yo muri Congo aho iri hose mu bihugu binyuranye ifatirwa. Nibwo rero iyi ndege ya Jean Pierre Bemba nayo yaje gufatirwa ku kibuga cy'indege cyo muri Portugal cya Faro, yaje kumara igihe kinini rero iparitse ku kibuga cy'indege, bifatwa nko guteza icyugaze no kubangamira ibikorwa byo kuri iki kibuga cy'indege muri Portugal, nk'uko biteganywa n'itegeko rishya ryaje gushyirwaho n'ubutegetsi bushya ku bijyanye n'indege zatawe na benezo ku bibuga by'indege. Ubu rero RFI iravuga ko yagerageje kubaza Jean Pierre Bemba kuri iki kibazo kugira ngo agire icyo akivugaho, ariko akaba yaranze kugira icyo abitangazaho, ariko ngo yaje kubasha kuganira n'umwe mu bari hafi ya Jean Pierre Bemba. Uyu rero akaba yaravuze ko ibi byose byatewe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, bityo ko ari narwo rukwiye kwirengera ingaruka zabyo, ndetse rukaba rugomba no kwishyura kariya kayabo k'amafaranga yishyuzwa uyu Jean Pierre Bemba ya parikingi y'iriya ndege. Bemba yaje kugirwa umwere muri 2018 ku byaha yaburanishwaga mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Ubu aka kanya akaba ari mu nshingano hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni minisitiri w'intebe wungirije, akaba ari minisitiri ni minisitiri w'intebe wungirije, akaba na minisitiri wo gutwara abantu n'ibintu. Yego, hanyuma reka noneho tugerukire mu gihugu cya Uganda. Haraturuka inkuru yihutirwa cyane nayo, ngira ngo mbabwire. Polisi ya Uganda yafunze abanyarwanda 25, ndetse yafunze abantu 20 byakorewe mu karere ka Kisoro. Polisi ya Uganda yatangaje ko yafunze abantu 28 barimo abanyarwanda 25 bafatiwe mu bikorwa byo gucukura mu y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Abafashwe rero ku munsi wa gatandatu yitwa Eli Mate uvugira polisi ya Uganda mu gace ka Kigezi, yavuze ko rwose abafashwe byaturutse kuri raporo z'ingenzi z'ubutasi yerekanaga ko hari abanyarwanda binjiraga muri Uganda banyuze mu nzira z'amagendo baje mu bucukuzi mu birombe bya Wolfram bya Kirwa muri Kisoro muri Uganda. Rero hanyuma hakurya y'inyanja ngari, mbere gato ariko reka mbanze mubwire ko mu by'ukuri Perezida Ruto wa Kenya yatanze icyifuzo cyaba ari cyiza ku baturage bose batuye muri East African Community cyangwa se mu bihugu bigize EAC, waba uri umunyarwanda, uri umunyakenya, umunya-Uganda, umunya-Tanzania, umunya-Somalia, umunya-Sudani,
umunyekongo, umurundi, rwose bikaba byakorohera cyane. Perezida Ruto arifuza ko ngo ikiguzi cyo guhamagarana kuri telefone hagati ya Kenya na Tanzania ndetse na Uganda n'u Rwanda kigabanuka. Nuko ngo ugahamagara umuntu uri mu gihugu cyari cyo cyose cyo muri EAC nkaho uri guhamagara umuntu uri mu gihugu, akaba rero ari kimwe mu byifuza yatanze kandi bigaragara ko mu by'ukuri cyishimiwe n'abatari bake muri aka karere k'ibiyaga bigari. Hakurya y'inyanja ngari, Iran na Amerika bongeye kwesurana ku buryo bukomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zarashe amato 7 ya Iran ziyashinja kubangamira umutekano hano mu muhora wa Hormuz. Mbere Iran yavuze ko yahaye gasopo ubwato bw'intambara bwa Amerika ibubuza kwegera amazi y'umuhora wa Hormuz ndetse ko hari ubwato yarashe. Ayo makuru rero yahise anyomozwa n'ubuyobozi bw'ingabo za Amerika muri Aziya. Perezida Donald Trump yemeje ko ubwato 7 bwa Iran bwarashweho, ibishobora gusubiza irudubi ibiganiro byari bimaze iminsi hagati y'ibihugu byombi. Nubwo mu by'ukuri nyuma y'ibyabaye Iran yarashe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarashe kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho yoherejeyo ibisasu 19 na drone, ndetse bimwe mu by'ukuri byabashije kwangiza icyambu cya Fujairah kirimo ibikorwa remezo bijyanye n'inganda ziyungurura petrole. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zahaye gasopo Iran cyangwa se kutazahirahira ngo irase ku bwato bw'intambara bwa Amerika igihe bwashaka kunyura muri kariya karere. Perezida Trump yavuze ko Iran yarashe kuri United Arab Emirates, ariko ibitero byayo ngo nta kintu kinini rwose byangije. Hanyuma ubwato bwa Korea y'Epfo bwagaragaye bugurumana cyane, bikekwa ko bwarashweho na Iran. Bikaba byatumye Trump asaba Korea y'Epfo kugira icyo ikora. Iran cyangwa igitero cya Iran cyamaganywe n'ibihugu bitandukanye birimo n'iby'Abarabu n'iby'inshuti za Amerika byo ku mugabane w'Uburayi. Amerika na Iran byari byumvikanye ku gahenge k'imirwano nyuma y'iminsi isaga 40 Amerika na Israel batangije intambara kuri icyo gihugu cya Iran. Aka gahenge ariko ntikabujije guterana amagambo bya hato na hato hagati y'impande zombi, ku buryo rwose umwuka w'intambara ukomeje gututumba. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuwa gatatu tariki 6 Gicurasi 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.